سنحريب برسوم افسروكي بارتيا يكيتيا السورياني جا قامش له اللي قال بالريز برسوم خيراتي تو بي وندين وال قال حكومتي تشيبونا جبوكو الشر هيا ورا روستاندن بطيبتي اللي دير حافروا طبقة ومسكنة. مساء الخير. هيفار باش طبعا الوضع بيجومان روش لدير حفر ومسكنة هين آلوزيا يعني شبه صراع يعني بفتشونك هيا دفيدا ميدا حوار ومفاوضات قوتو بيجو دانوستاندن هنا بناف بيكاريا أمريكا جبو كو أم نجهنن شر دناف برا حردو آليان دا ناف برا هسدو حكومة السورية دا لي آلوزي بردوامة هن بفتشون لفرور تين انجام دان روش نباشا جدست بيكا إيريشا حكومة السورية لسر شيخ مقصود أشرفية وهل بجارتنا بجاردايا لشكري وك بجاردايا كي درباري وان جبلي قوتو بيجو دانوستاندنان فياكي هيشت كو دوربون تيكا و نافبرا حردو آلیان لید همان دمیده ام در بریا خاسر ده او حسده ده ام برای کفتنا ده آدار رانه و ام لسر کار بکن داکو بیجیب جی کرن و دوی دولتین گارانتور رولکا خواه جبو و گره بو ماسیا گوتو بیجان و چاره سر کرنا همو آلوزیان بریا گوتو بیجان و نه بریا چاره سریا لشکری کو گلک زیانه دگینه هر دو آلیان آلی ناف دولتی هنه کو ناف بین کاری بکن و جبو کو روشنکی آرام ببه؟ بيجومان أمريكا وتركيا رولكاوان هيا نها ده كيم كرنا ألوزيان ده وامكار دكن جبو أفرول بسر كذا هروها هن بيشنيار هنا درباري در حافر ومسكن إيفا رولا أمريكا جبركو رولا كسركايا وغارانتورا كتو بيجن حردو آليان ده ما دخواست كو جوصا بهستر با ما دخواست كو رولا كدادمند با كو البرچاوان جي بگره هبونا چار سريع لشكري جبو حر آليكي بجارده يكا داوية دوه نهاتا باشكرن لسر قطو بيجان ام نا آخفن درباره كي قطو بيج بپاش دخستن و تيك دبرن لي افري كفتن بنگه جبو گهشتنا چار سرین آشتیانه جبو برجواندین سوریه و همو سوریان حكومة برز برسوم مثلا إلهام أحمد بري نهاد بيجا هنا كولدان وان هنا جبوكو ديالوج بحكومة راتشي بكن دس بيش خريك مبادرة شاندنا جا حكومة لا حكومة برسف النادا سببك حكومة برسف النادا تشيه يعني كان هناك دائما هرتم مماطلة حقيقة باش خستن هبو دگوتو بیجان ده دانستاندن ده دانستان دهاتن راوستاندن او جي جالية حكومة سوريا فبو هسده و كوميتا دانستاندن كار هرتم دست پیش خربون و آماده بون جبو هر دست پیش خریه که جبو گوتو بیجان جبو هر رونشتنه که کو بی دیار کرن جبو همو بلگین کو کمیته دانستکار دست پیکر جالیه هسده و لی به پاش خستن هرتم جالیه حکومت دبو لول جی رولا ترکیه تی خیا کرن رولا که به باندور لسر حکومت سوریه و بریارن وی
حتى كو جهشتنا في خالي وإيرو أم دبينن شاوا قوتارا حكومتي دي حرتم تاوانا بزمان تركيا آخافتن كان ممكن أن نصل ما دكاري بوكو أم بجهشن تجهشتنا وك سوري بيكو تدستوردان دروا تشببن بهبونا جرانتوري أمريكي ما دكاري بيو أم بجهنن تا أنجامان منذ القريب العاجل كان ممكن دوی دما داویده ما دکاری بو ریکفتنه که تبلیبونا هسده لگل ارتشا سوریه باهتا گوتو بیش کرن لی اویک هاتا تیک برنج آلی حکومتا سوریه و پشتی داویبونا وی جوینه شر الشيخ مقصود دست بکر واتیا وی کو سیاستک باش هبو به هماهنگیات بله ترکیه مالاتا آوا قال لك سباسن حري برسوم افسروك بارتيا يكيتيا سورياني جي قامشلو